chibai ule February ni som ni le pan ni ania Russia le Ukraine boruak kantar langkhat khop maya tuntum chu khovel ngordot tham thu thar anron neya hemi chungchang pusi ti larin oma buat sai hi tuntuma hen kan ngai thlave thung don ani Russia in Ukraine thendar tumin hel ho ram apom puita Ukraine rem na sipai atir lu don wais ramin Russia velron antum Russia President Vladimir Putin chuan Ukraine kan run don lo tia khovel ma asoi reng lain thiam takmain Ukraine ram chaklam Russia ram ri hula omle Russian trong tang tu Ukraine ram laka hel ho te omna bial Donbas region a Luhansk le Donetsk chu independent ram ti in khovel riata apom puiti nimin February ni som ni pakhat jing lama khana soya zan lama chung laya duty turin rem na sipai peacekeepers ti in Russian sipai tirlu na thupek achua le ngalani hetianga President Putinan khovel ma a thu asoi ma hian Luhansk le Donetsk biala om hel ruai tu te chu Moscow a thuthlung azia puya Russian Security Council meeting annei nu loka Donbas biala Donetsk People Republic le Luhansk People Republic tia inwa Ukraine lak atanga in lakran tumtu te chu independent ram angin apom puizuita ani kumsang ni pariat August la khan Soviet Union atanga indang Georgia rama South Ossetia bial chu independent ram ni turin sipai tirlutin alo pompui to a ninga chung zet chu Georgia ram hi an bom zui hrep nge ani kumsang ni som palia Ukraine rama Black Sea tuipui kama Crimea po alo chut cha sak to bok Georgia rama South Ossetia an lu tumin rem na sipai ti in Russian sipai te chuan South Ossetia kalna kong chu armor vehicle mangin andang chata Georgia khopui Tbilisi khodai fem thlengin an bom zui wak bok tuntruma Luhansk le Donetsk biala an thil ti dana wais ram tele Ukraine ram chuan Russia hian Ukraine hi nasazokin arunin a opzui ngei dona an ngai ani US NATO EU ramin Russia an demron le UN Security Council meeting man ho chuan Russia thil ti dan adem le a UN Security General Antonio Guterres point Russia thil ti adema US Ambassador to UN Linda Thomas Greenfield chuan Russia chat dan na takademin Ukraine rama rem na sipai katil lu te ti chu omzenei lo hul hualani ati Russian Ambassador to UN Vasily Nebenzia chuan do kana in biak na manga chin fel thein kong alain hongrenga Russia chuan Donbas region a thisen luan na tur chu adu lo wani ati thung Donbas biala kumsang ni som pali atanga hel ho tele Ukraine ram in do na wangin mi sing khat sang thum chuang thito in mi makta duai khat le point sari lain an chen na mun an son pha Donbas region a Russia thlop hel ho te chuan Donbas region an thunun vek theilo ti an soya Russian peacekeepers tia vuate hian Donbas region pumpui chu thunun an tum turangai ani US President Joe Biden chuan thotan ni khan Luhansk le Donetsk ne na in sum don ton na akhap na thupek achu ngala economica remna alek zuya Russia chuan Ukraine khopui keif thlengin thunun an tumang ati Russian Foreign Minister Sergei Lavrov chuan US EU ramten Russia chunga economy manga remna le rek na anlek chu engti nama anilo ti in Ukraine ram chu Russia siamani ti in US EU ramte thilti dan adem ve thungani British Prime Minister Boris Johnson chuan Security Committee ko ngalin Russia chuna takin remna anlek don ti soin President Putin chuan achut sual le ani ti in Russia in Luhansk Republic le Donetsk Republica in puang chop self-proclaimed republic te apompui ringot chu international dan bo chiat na ni in President Putinan athunei na bak
thunun atum chu adik lo Donbas Luhansk le Donetsk mai ni lovin Russia chu hrem ani don ani ati voina European Union EU ram hruai tu te poin Russia rek le hrem dan tur tele thil om dan soi ho na Paris khopuya an nei zui bok EU Foreign Policy Chief Joseph Borrell chuan Russia thil ti dan chu pomchi ani lul love ati EU Commission President Ursula von der Leyen le EU Council President Charles Michael te poin Russia thil ti chu an dem hle bok US President Biden chuan NATO member ram German Chancellor Olaf Scholz le France President Emmanuel Macron te bepop ngalin nasa zoka Russia rek na asoi pui bok President Macron hian Moscow a President Putin a akom to a US President Biden nen mai chana in piak tir tumin mongvom ba ang sekin a chesek na in Biden Putin summit hi nei huntur soi thei anilo Russia chuan engma thu chiang a omlawati US Secretary of State Antony Blinken chuan Sunday khan Russia in Ukraine arun lui vai chuan thi na namen lo dead serious athlen don ani ati US Defense Secretary Lloyd Austin chuan Russia chuan Ukraine hi hlotling takin runa tum atibok Ukraine mi pui maktaduai somli pali te khopui Kiev mihring maktaduai ni le point riat chen na chu Russia hian lak nge atum an ringani NATO Secretary General Jens Stoltenberg chuan Kremlin chat dan hi ramdang za lo na le pom thei lo ti in adem le Germany Foreign Minister Annalena Baerbock chuan Minsk Agreement palzut na le za lo na thil ti in Russia adem le bok Ukraine Foreign Minister Dmytro Kuleba chuan EU le US te chu nasataka Russia rek beta rem turin aphut Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan Ukraine mi pui te chuan indo kan hlau lova mani ram le nam chan turin thei top chu in kan tang don ani ti in Russia chu ram ria sipai achop ngek nguk te tol kir tir turin a phut bok Russia hian Ukraine ram ria ral thuam thami a thuam sipai sing khat le sang kwa don achop ni in Western Intelligence ten an soya nilikal ta khan Russia chuan Ukraine ram ria tangin asipai te anuk kirti apuanga ma se van chung sang lam matanga thalem mangin Ukraine ramri naya anin chop nai zual ni in US Intelligence ten an soithung voina Ukraine sipai ten Donetsk biala Novolahavesky bula an sipai pahni thi in civilian som pariat hliam tuar an omati Organization for Security and Cooperation in Europe OSCE te chuan Russia sipai tan Donbas region hi an lu chil tranin an soi Russia thlop tu te an tong chuak tran Russia sangoi zon puiram Syria le Iran chuan khovel riata Russia thilti an thlop ti soin Syrian Foreign Minister Faisal Mildat chuan Waisram ten Russia anti angin Syria civil ain rola Syria anti dan ang chein Russia chunga thil anti ani ti in Russia an thlop tlat thuan puang ni in Sana News chuan aziak Syrian President Bashar al-Assad chu kumsang ni som pakhat khan ama dodal tu ten pai thlak tumin ral thuam chelekin helna anneya Russia hian UN Security Council a ahum tlat thina Syrian ral tlan makta duai thum anom pha in thile hliam sing tam tak anom pha bok ani Iran point US NATO ram thil ti dan thalo takin Ukraine Russia in karbo ruak ati so sang ani ti in andem hle India ero chuan rem na omse kan du bera US le Russia ram hruai tu ten in biak na mangin buaina chingfel ro se ati Turkey President Recep Tayyip Erdogan chuan Russia in Luhansk le Donetsk independent anga apom pui chu khovel dan kal ani ti in US NATO thilti diktok lo wanga boruak so sangani ati China ero in Russia hi February ni leya President Xi Jinping le President Vladimir Putin te in biak trumin
top chin nei lo in lai chin na thu thlung an lo ziak fel to ani khowela tui al thei Brent crude oil man chu kumsak ni som pali nuwa asan ber kai chavin US dollar za kain za a som ni panga zetin ato chongal dora EU ram som ni paruk te chu Russian oil le gas in ngat deuh vek an nia an nun phung ngong hle tura ngai ani US EU ram ten Russia chu rekin remma se Qatar foreign minister le energy minister Saad al-Kabi chuan UN remti nalova Russia rek na le rem na chu apom puilo ti soin gas exploring country forum member Russia rek chu antum lawani Ukraine sum lutna po za a pakhatin atlaniam ngala Russia khopuya Moscow stock exchange rate chu za a pakwa zetin ahlutna atlaniam zui bokani enge Russia in Ukraine ram abe chan indo pui pakhat na lain Ukraine chu Europe ram lian berti turani a sangkhat zakua somthum chawa Soviet Union Russia in alwa nu chuan nun rong tak mai Joseph Stalin ruaina nuaya mitam tak ril drama omin tram antoka Volodymyr Tiakov hialani anti Soviet Union obbe na nuaya omrengin Soviet kedar nu kumsang khat zakua somkua pakhat ogas ni somni palia chau independent rammani mase Russia chuan kumsang khat zakua somkua palia Budapest agreement siamin ramdang angin apom chau Ukraine hian tun nai kumnga kalta vela tangin EU le NATO samphiar som atum chu Russia hian adu lo burmayani kumsang ni palia Russia on lo tu President Viktor Yushchenko chu tura rayani a annuwa ama thlak tu Russia thlopa on tlat tu Viktor Yanukovych chuan sang ni som pathuma ro relna achanga ma se Kiev khopuya Maidan Square mipui nuai tam tak pung khomin Orange Revolution an nei khan pai thlak ani a President Yanukovych chu Russia ram Rostov on Don muna Russian helicopter mangin phurchua ani a Russia chuan West ram te fui porin Orange Revolution hi oma an ngaya kumsang ni som palia chuan Crimean Peninsula Black Sea tuipui kama seaport hazet mai chu President Putin chuan Russian Special Force Spetsnaz sipai ta chu an sipai bel insigna beltir manglovin atir lu treva Crimea chu Ukraine atangin Russia rama abe tir zui le ta ani Russia chuan Ukraine ram hi wastelaka chana hlau le a tuna an ram hruai tu te chu US NATO ui buk le du a ati thei kai bu ang lekin an mu ani President Putin hian NATO ram chu kumsang khazakwa somkwa pasari malam anga om turin adua sang khazakwa somkwa pasari nuwa North Atlantic Treaty Organization NATO chu Soviet Union opthin ram som pali zetin anzoma tuna member somthum anom mekani NATO chuan Baltic State a sipai ti hianada a Poland a sanga Romania a sangli Bulgaria a zanhi somnga Lithuania a sangkhat le za Latvia a sangkhat zaruk somnga Estonia a sangkhat za somnga anom meka US chuan NATO sipayatan sipai sang thum chuang Baltic State a Eastern Europe a thon lut to ani Ukraine versus Russia ral thuam din muntlang pui President Vladimir Putin chu uibau mang ang anilowa abul naya a himna tider thong tu te chu ngoi renga se du mi ani US NATO ram ten an room thaya an chai kol vai chuan bau ve wak wak lovin a se ngei rin ani Russia hi vuram savom hlau nei lo anga te khin an lo ni ve photo thina an nuclear bomb phurtu thlo na rol zet po biar savom ti in aming le manvu ani Global Firepower ISS military balance soidanin Ukraine military chakdan tlang pui sipai nuai som pakhat active sipai nuai ni reserve sipai nuai kwa fighter aircraft som ko pariat helicopter
ral tu thei som thum pali thir hlum ral tu thei sang ni zanga som sari paruk armor vehicle sing khat sang ni zathum pathum to artillery sang ni somli Russia military chakdan tlang pui sipai nuai som ni pakwa active sipai nuai kwa reserve sipai nuai som ni attack aircraft sang khat za som nga pakhat helicopter ral tu thei zanga somli pali thir hlum ral tu thei sing khat sang ni zani somli armor vehicle sing thum za som ni pani to artillery sang sari zanga som sari pakhat Russia hian nuclear warhead hi USA in nga zokin an soya sang sari zanga vel nei tura ngai ani